tai au manuia tawai. Ane whaafonga ta po yo ta tu tunu po fe lava mo mai ni fa sal longa ni po kalame sei fo manuia ni tai au le ro fo le anga le tua fa ta lo fa tu i ta tu tunu yo na tu langa fa lu puina ya me se lo finga no to fe le tu ni o ta to wi mai fo ni au manuia mo le ro fo le anga le ta tu tama o langi ye fatalo fatu vai ni tae maro se fu ta tu fai fa malo vi ele no fo le tu lo mo lo se fu la de lei se fu mo fo le no mo se ma tu wo ne vai te bel malu lu ta tu yang la ta ma ta le ni tae fa mo le fe mata pe au te lo e nei por kala mo wo mo vai sa fa mana tu lo fio nga mo nei ai nga e la tu nei tanga te malanga mai sa mo nga lo nga fa vai tai mi fa mole o le taimi tu vai la to ia mai sa mo ngal nga fa vai taimi I te tonu ele o New Zealand o company o le o ia avano mai fa ngal ngai o la to na le a responsible mo le vai anto la to ne lo bingo le tala fo le la pe ma wo ia na ni si ai nga mana o fa so la nai ka mai kingi mai ai nga afirmata yo fa fte tira ta vai la nga mai o le mta o ta wo ona lo va ia per fa fita vi che ngai vi le ngate tato maro I nei ni si ya ona company o lo fa fa ngaro ngai nga bawa mango lo malanga mai ai is that to nu ngalo na fa vai tem wa va ia le o tu ai nga I le malai va le tom fa ye fa so la ita miti io au le to nu fa moi ia ko su ngai company ia su tu le mo mai mo le na situ ala lo tato tu le mafai ona toe arsanga ina ni pepa fai ona no fu ni visa pepa na malanga mai visa pa ngalo nga fa vai tem tu sai ma fe ngai nga sai ale malo ni sila mal tato malo a fai ana sa ngalo nga fa vai tem ni visa fa ngalo nga fa vai tem le mfai nei so fa mo sau so la sei nei en fa mo o ai nga o tal sanga se visa o le mfai ona no foi nei ia ma tam foi ke fa no fo ma le mfai e ko o an ko fo I sa mo e amata mai fa nga solo al fa vera o le a fainta fo to mo se visa to malanga mai ai o tu ora rona I nei o tatu ai ia woni I se mafo fai ona sautanga te visa fa ngaruenga fa vaite a sau ni ia mo fai ni sia inga hui le pe o le o ko sa ku mo weekend mo tau mo fai ni ia fai ni sia wala fai ona no fo mau ia po o tulanga fa pena e le mo fai tu sai ma pe mai mo mon sai ni o tu ala lo ia pa tau no pe le visa na sa woi ngalu no fa waite isi koi fu yo kui sa mo un koi kompai ro vi sem fai na malanga aro ia mai galo tu la fono ta mai malo fa fitai la si vai ngote lo tele na tu ala lo fo ia la fo ngar kon sula fo le mo la to ne yo mai ngalu fa waite ni fa ngar le ia va no le au mo la fo to se ile mai ni si fo la no o la winga al fam talanga le tau fai atu pe ia ma wo fo initially poti wa to telefone la tu mai nga fa vai temi o matana nga il fa nga ina mene o fa la fa sa ina a fa mata io e vai sina fa pita io lo fia nga ni mo tato ofisa e me sele kom sino fa to inga tato maro nei ni sila ono lo ripotia mai ale a fiel tu la forno o e malanga mai fa nga fa vai temi ia tango fiera la o fa sa ina ia pe ona e sa no ta vai o le avano e au mo e o pode se fulu a feta nga ta ro o drabe e di si fata ta e le fie maranga mai nga ruenga pa vai kai ia o le mele tu o la ro to I pe le ka ko ofisa nei ia I e o lo o avano ia fa nga stau fa nga ka o le avano a le lo mai nei ia a fa nei tang fio o la fasaina ia mai se le ni se tu la fo no lo fe ngai per tato o ai ke le nga lo ngai fai mo ri le fa sinonga ia
manisi o whapita au le uri o whasalanga i nei. Ia polo koe whafo i sa mo. Ia tūranga mai e whainga ngā pui ia tau fi whapita au le me te ia whaonga kakau le awango maranga mai i sa mo le ka poi mai nai ani ngā pasi o tātou tunu tawai. Malo whaftai. Whamata se i saunopea, ma mai so whina ngā lo. Ma ua ili poti i te leo taimi fuilele, o la tau nei e ti poti mai Amerika, Australia, New Zealand, i tonu Samoa, mai se tu motor Pasifika, e sila whinga tāo, o la tau nei fuilele. O la se vaenga e ngā whamoa leo to ofisa fo i lau whingor konsula. Mo la tau nei ele wa atu lea whasaranga New Zealand, te lo le unga, ngā o kea mai a, sa olo i Samoa. Ia, e saole le tawai. Tamata fu i o whamau, ia suri tu la fun. I o i ungo whamisinunga e whawhar pui i nei. Ia, a mai al whasaranga. O to e whawho i Samoa. Ia, e re whaingo fia fu i le me se tātou tunu i Samoa. Dia la. Me se la wale nei le vai kau. Kusai ma whai sota inga ma Samoa. Ua kele kanga ka whanga solo tūranga la ia, sol tūra whono i nei, umar whasalang, toi whafo ia kui Samoa. Ia ono whawhitau li fu i kura i mai, taunu atu i Samoa, amena no kui Samoa. Ka ia ua, e atu tipoti atu i Australia, Amerika, whapea fu i New Zealand. E le whapea la, umar whamsinonga i mi. O ngā oko me kia le whafo i Samoa, le e waku i Samoa. Ia mai ilo e komiti whapitoa tūlanga whapea. E pui ai fu i Samoa e kaungu o tangata whapea. O le mele ia e watua tuararo i sila tātou tunu se i sila i tūlanga ia. O a tō a whare tonu nei ma a fia fo i soli tūla whono. Ia e re whaingo fia sila tātou maro i Samoa. Pea ona o fui nungo para rave tupu i Samoa. Ia e pea e kaua a fia e fui mungisi ti poti atu i whafone. Ia pea mai ang kuria la ko whasara. Ai masira, le whenga i marika ko ofisa. Ua whamaro si mai nge e le ofisa u sira ua kaunga Amerika kari Samoa. Ia e ranga e le whapenga al proceso mea tawai. E mai e longo mai e le ofisa o New Zealand. Whai maranga New Zealand. I ol kankare la ki poki Samoa. Ia mai mafo ia whasalanga mtulanga whapenga ai. I tala angal kangaka. Ia e ka ina ka ko ofisa i Samoa mo se permita mo se whatananga e koe whafo i koe. I o isi ka imi e whai asi Langa ilo le komiti Samoa. I le sila i awara. Ia ma mafua anga te tau e kauenga awa wao isi. O siksingi i usit. A lera atu e whaafu i atu i Samoa. I mapea nga i eise tātou tunu umungi whaafika au le le mai le rumana. O mea nga e whai le wā, whaale maro, nga i sila ko i to i ngā ito i ngā mea ia pia tupu mai. Ka ngā kai koi whaafu i apu i Samoa. Ia o ngongi sotu kura pongo ngei. E reo se mea whaingo whiera i Samoa. O le kilo fwere le matpui apu i tui tātou o tunu. Mai whaafika o lima matūranga whapena. Ia pia i leia maramara mai ka kokungu. I tūranga o le tangata e kukumang kuri whasalanga i gei. E tau kuri whaingal whamsinonga e koe whaafo i Samoa. Malo whaafte tele, matango fia nei vanga i o whaamna tu mai lau whiongara konsula. Ala ta whai unai vanga ta ua ia lua mua masara po ua pisi tele lo ofisa nei vai kaimi mo lato lao pala. Wara koe lua vai aso ma solo. Wai mangingwa a mene moni le lau so noanga foli te mua vai. E mangingwa la ko ia e o foli le palo ta ia masara vanga le la whai lako exemption stamp. Ia e a kuai vai va umia foi o pea. Ia pea maro sui. Ia whare kongu sui. E o mai kauinga ta vai le kele o
o le tunu ko o ku la ku exemption ni e whainga o le one way ticket masalo whaalonga mo i ka whaupuanga ia wo o le one way ticket a whare ko uisu ia mawe oso mai ia ai tiro fia le leita vai ia o lo whenga ia se tatu tunu umali kulanga ko i le whaama i tanki fifa ia o ta pena mo sa ungi se tatu tunu ui malanga tui i Samoa ia ta pena le lei ia bungi ia fia le i whaama e tūlanga whapena al kai minta vai o mo ko akele o ko ngakara o ko ngol fia o one way tikeli e exception ia ia fia wai tato i isi ai le paroka ai ala fia o e mori mawina fu i le paroka ia ma tūlanga ana ia whaitete i ki ua o kai mil paroka ia ai pare tonu le mafofo pe a pare tonu suki ni ele au ka pe ia e se ia la vol coupe fare o leo ia ko kongi ro pa se o so no vale le saugo ia o mi to vinha tu la tele se ta to no maranga i sambo no le finga palo ia o nga po nga o alka po kala me e tu o so fil ko la ro ia pa te sambo no tu la pa pena alo va ftai la tafai o le neita e o le ua lam fai o le tau malulu i o te lo for tele i o functions po me fai fo el tatu no le mafana fan ia la ma ngor ka ko fale fo i Samoa pe a fia faunga ia pa kai e le tulanga te vai le waringa ka maka ia i ulai on ka kara fai o bookings fa solo ko i fai ngol tau sama ia o le ku fa nga solo lo nga yo ile fa po vino te reo vai ngol fale tre milingi onga ka penga ko i mole fai ngol tau sanga e museo o function show i na mi se tatu tu yo lo ngol ka ko ofisa ta vai ia mo le yo le booking si motu langa fa pena i ka o mautai i mangele mo le fa nga ina i o fuanga ho ia inga ia ma tangata te to touch yo pamana to ese tato tu no ule tu langa ia o kala inga ngai mo oki so ia fa solo ko fa mo tau sanga te pipisi ko ia le so le tano mana mi fia fa ngai no le tato fa Samoa mo functions for invite well ma fana mala wane le official le consula tolu tasi lua toru tasi lua a vala au mai i vaenga foi le o New Zealand i tua au kilani en whaongale code number o iwa toru tasi lua ia ma so se vaenga lava e fia mana miele o nanga le whengar konsula mea tau tus for lau pe whanau mo isi vaenga uma o te 49 mo i elef so swani whaftete lo whianga whamata mo nei tae au ia whafkai whita vai ta pokara masani ia moni hu ire te mai to fin tute me so isi tato tu no whenga i ngaru ngai nei asu ia fa sui fuia